Kako se Srbija drži i nakon milionitog revakcinisanog građanina, ali i sve češćih ispada onih koji šire neznanje brže od zaraze? Kakva je epidemiološka slika ako izuzmemo COVID i prete li nam neke nove epidemije? Da li na dan svetskog zdravlja, 7. aprila, imamo više dilema nego jasnih poruka i šta bi trebalo da znamo da bismo bili više mudri, a manje povodljivi? Stavove sučeljavaju epidemiolog, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, profesor dr. Vladimir Petrović. Kardiolog, direktor Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, docent dr. Marija Zdravković. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, doktorka Snežana Bojanić i virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo, dr. Milanko Šekler, koji se u emisiji uključuje iz Kraljeva. Sučeljavanje, sreda, 9 uveče, RTV1.